салом тамошобинони азиз. салом. барномаи пурсуков меҳмони хонадони шумост. шомадед. мавзӯи навбатии мо нақшхонӣ мебошад. شما چی ها میگوید؟ нақшхониро медонед? شما این رو بهتر میدونید. донистан мехоҳед? пурсуков кунед? бисёр нағз мешавад. сараввал моро зарур меояд ки каме ба таърих назар андозем. адабиёти бадеӣ муосири тоҷикро бе адабиёти фолклор бе адабиёти гузаштагонамон тасаввур кардан дуруст намеояд. нақш чӣ гуна пайдо шудааст? шахсияте ки мехоҳад ба адабиёти муосири тоҷик сарфаҳм равад бояд ҳатман гузаштаро ба ёд орад. бале ин шакли суруд дар асрҳои 13 ва 16 паҳн гардидааст. халқ баромдагӣ чизе дар куҷоҳо суруда мешавад? ай минтақаҳои манамин илоҳиту суруда бисёр ҷо мехонад ина онро инчунин лали низ мегӯянд ҳа? нақш ҳамун лали мешавад. то ба мо чӣ гуна омада расидааст? эҷоти даҳне ки халқ мегӯдме ҳамун то моя омда расид падару момова ҳа аз даҳон ба таҳон гузашта омадааст. асосан вай ҳамин лалу нақш чил куплету мо ҳозир ҳамин 6 ё 8 куплетши мехонем де. чӣ хеле ки пайдо шуд ҳамин гуна боқӣ мондааст? пештар мехондагид якун чил куплета. пештар ҳамаашро мехонданд. асосан нақшхонӣ тӯи арӯсу домод бихонда мешавад. нақшро барои чӣ мехонанд? домод хони келинда небиёд. ҳамин лаби дарвозаи келин ва кӯнакар шуда домод биёд. ана ҳамин аз лаби дарвозаи келин нақша сар кара то ҳамун таги айбон то хонава даровардана ҳамин нақша гӯгӯён сони ки домод кате хонава сони медаромданд. тарафҳои хуҷанду истарафшав ва нигоҳ карда анимо дигар хилтарте чунки анимонда сарнақшчӣ мешавад. дар ҳама ҷо як нақш хонда мешавад. нақша хонава ба авҷа шайде авҷи сарнақш ҳаст ва ҳар кас гуфта наметавонад. бениҳоят душвор аммо ин овози баланда талаб мекунад. ин кор маҳорат металабад. авҷашро сарнақшчӣ мехонад. баъд чӣ? ҳамин духтар гӯҷонда набошаду кадом ҳамин хони худашонанда ё ҳамсоя хонанда шитаги бошад агар ҳамина шунданаш нағз шудааст ки ҳақиқатанда вая ҳамин рӯз ҳамин вақти соҳат ба харидораш авҷашро сарнақшчӣ мехонад. агар ина баланд нахонед ҳамун ҷанда будаги мардум ба ҷӯш намебиёд. боз барои чӣ? бенақш ҳеҷ мумкин набуд. ина нахонем халқи мо айб мекунад ки фалончи домод шуду белали шуд. бидуни нақшхонӣ тӯй барпо мешуд? аз соли 46 анаву сайли гули лоланда ман шунидагӣ сайри гули лола? дарахти сафедора бурида баргоша ҳамаша канда партофта ҷои баргошба аз ҳамун дашта гули лолаоша ҳамаша одамо чинда шохи ҳамин сафедор ба ҳамаш ба ҷои барг ба гули лолая ҳама часпонданд. дар борааш нақл кунед. 4 кас 5 кас занбар кара болош ба якта бача сӯр каранд боли ҳамун сафедор ба писарбачаро савор карда нақш хонданд. ин гула гуҷомонен дар ҳавли мурзогули бепокаш ту ангуру мантокаш кара ҳамун ҷамъ омадаша ҳамун занбар дарахта ҳамунҷо монда ҳама ҳамунҷанда нақша мегуфтанд. дар он вақт шумо чанд сола буде? 26 анда будам. порчае аз он қироат кунед. қадду қоматат гардам ёри мана. саршавиаш чӣ хел аст? ин саршавиаш ҳамин хел ҷон тарала ла 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 бо ҷон тарала ла ла ла. як маслиҳат замзама кунед. хоҳиш мекунам. ҷон тарала ла ла ло ҷон тарала ла
را دور آوردم ریالی گل یاری من این گل گجامانم در حولی میرزا گل عالی جناب این نقشه اکن پدر ما گفتن که میرزا گل اکن یکم همون انسان به همین بخشیده همین نقشه خواندگی. تشکر برای معلومات. خوش پرسکوی ما ادامه دارد. اکنون میگذاریم به هدف برنامه. التماس همه خودتان سنجید. دقت کنید. اینجا مردم رو میسنجیم مگر نقش رو میدونن؟ نه نمیدونم. من آبا وکینه اینو آدمی نه معلمه من نمیدونم نه نمیدونم. نه من ازش مرا شرمنده نکن نقش خانی رو میدونید؟ نیست شما هم نمیدونید؟ نه من میدونم. ای بست ما سراشان ما این خلق نیست نبودم در آنجا نیست؟ نه فهمو شما چی؟ نمیدونم نه نمیدونم اقلا شما نه نفهمیدم ندیدم. از تمدن دور افتادند. ممکن باشد که ندیدم. میدونم اکن حاضر این وقت و این ضرور نیست کار نه وای وای اکنون مردم چی میگوینده اینقدر مردم جوابی رد دادن اما پرسکوی ما به آخر نرسیده است. کنی نقش خانی را میدونید؟ ها میدونم میخونید؟ نقش مچویی میخونم کنی خونید؟ یک شب مجنون به خلوتگاه رازه گفت ما صد حسرت و سوز و گدازه. آفرین. نقش مسجوی چگونه است؟ نقش مچویی رو ما پیش از این عروس خونی دوماد آوردن ما شهبچه قطعی همو یارو برادراشو با اگر موسیقیتای کلانسال باشن اینه دیها همراه گرفته میبینن در پیش در خانه عروس با بعد وای میکنن همین نقش خونی میکنن تا برآمدن عروس که برآمد گرفته میرن. دربارش چی میدونید؟ ها شندگی بده. حاضر چی هست؟ حاضرم هست. آفرین. میدونید آخر؟ ها شنیده بودم. لاله خونه بله. حاضرم بعد جواب هست همین فهمو شما چی نقش خانی را میدونید؟ یارمی. بله. یاره دیدگی از یادم از برام هست. میدونم درست است میدونم البته شوندگی بهترین. شوندگی البته البته ها در جایهای شما چی نقش را میخونند؟ بعض جواب هست بعض جواب نیست. در طرفی ماهانان حاضران می شود. شما چی میدونید؟ ها وای جور دوماد میرد که همون ها های حالا شما چی؟ البته ما اشتراکم که دیگه نقش را سروده؟ خوندگی اولی هم میخونن همین. من کایش دیگم نه پیش بود بیشتر بود. حاضرم هست. недавно دیده بودم که دوست جواب بود. یک زبانهای پیش ما هم با خبر بودیم میخوندن این نقشه خلقی بود میخوندن مردم از این چیز باخبر هستند. میدونستم و حاضر خودم راست گپ نمیدونم. حاضر گم شدگی این خیلی باید هست نیست نمیدونم درست. اما این وابسته از منطقه باشه. شهرند کمتر بعضی آدما میدونن بسیار از خاطر فراموش کردیم افروز ما در ناحیه ها زندگی میکنیم ناحیه ها به هست همین کم در کم فقط اگر در ناحیه نباشد داخل شهرنده نیست. از این انانه جای دیگر را گرفته است البته ببینید که این نوازنده های جوان های خوشخوان حاضر برآمدگی این از چی باشد؟ در شهر خوجند الان انانه ها پیدا شدن در توی معرکه ها البته یک از نوازنده کرداسیان نقش بندی میکنند. در این باره چه اندیشه دارید؟ گاه میشنویم گاه میبینیم که این نقشه هایی که صفت های با یک خلقی با یک بیدار کردن حسیات مردم با یک زنده نموده فرهنگ ملی خود ما را ما دیده میتونیم. این خوب است؟ ما حرکت میکنیم که آینده همین انعنه‌های ملی تاجیکی گم نشود. گپت حق البته. نیاگانمون موندگی این کار. انعنه‌های ملی باید دوام داده شود. دوام تیمگه گم نمیشد این وها. درست
برای از بین نرفتنش چی باید کرد؟ نقشه خونده گشتنشان در کار بچه های یاشان اذیت کنند. گپم درست نیست؟ بسیار ناست. برای این چی باید کرد؟ به نقش نمیشد، نقش خوشرو میشد. عملی ولی جناب. خلاصه نظرسنجی ما چنین است. 76% مردم پرسیده شده نقشخوانی را میدونند که اکثریت آنها را کلانسالان تشکیل میکنند. 24% دیگر باشد نقشخوانی را نمیدونند که اکثریت آنها را جوانان تشکیل میکنند. تمام. سوال آینده ما چنین است. سفینه را تماشا میکنید؟ آینده نوبت شما. بسیار ناست. این بود برنامه پرسکو. تماشابینان عزیز تا برنامه های دیگر خوش بمانید.